Zoran Đinčić Pola. Braćo i prijatelji, kada smo se u noći 10. marta pre nekoliko stotina, najpre nekoliko hiljada lekara hitno ovde molim te lume. Međutim, i tada smo znali da je ceo Beograd sa nama i da su svi ljudi koji žele istinu sa nama, kao što to večeras znamo. Pola Srbije je na decembarskim izborima bilo na strani opozicije. Da uđe u javne medije, tih pola Srbije nije imalo pravo glasa, tih pola Srbije nije moglo da kaže svoju istinu. Tako je! U tih pola Srbije spadamo i mi koji smo ovde okupljeni. Mi smo smenom ovih ljudi koju ste vi tražili, koju su tražili demonstranti 9. marta, postigli samo delimičan uspeh. Stvarni uspeh može da u kome živimo. Ne treba imati nikakvih iluzija u vezi sa ovom malom, ali ipak velikom pobedom. Te druge velike, one mogu da budu ostvarene kroz institucije, a ako te institucije zakažu, onda naravno preostaje samo ulica. Mi smo poslednji koji smo želeli da politički konflikti budu rešavani na ulici. Vi ste i mi smo bili prisiljeni na to. U toku marta treba da bude donesen zakon o informisanju, zakon o televiziji, zakon o štampi. Tek oni će garantovati da će ono što smo danas osvojili, tu personalnu promjenu rukovodstva televizije, da će to biti trajni dobitak, da neće umjesto jednih poslušnika doći drugi, jer mi nemamo ništa od toga da li je na čelu televizije Mitević ili neko drugi. Mi želimo nepristrasnu, objektivnu, nadstranačku televiziju. Samo malo. To može da bude i Kovač, međutim, to mora da bude zakon čije izvršavanje neće zavisiti od ličnih osobina jednog čovjeka, nego koji će tog čovjeka prisiljavati da informiše objektivno, da ne širi laži, da ne radi u interesu jedne stranke. Naravno, promjene koje su danas započele za sve nas su velike, jer prvi put se desilo da su zaista autentičnom snagom ljudi sa ulice srušeni moćnici. To nije bila nikakva jogurt revolucija vođena iz nekog centra drugog moći, to je bila stvarna, konstruktivna pobuna najboljeg dela ovog naroda. Mi smo u Skupštini, za vreme dok ste vi ovde, pokušavali da radimo na istoj stvari. Tu stvar nismo shvatali kao stranački interes, tu stvar smo shvatali kao nacionalni interes, jer jedino jedna demokratska Srbija može uspravno da stoje u svetu. Danas ta Srbija ne može mirno da se osvrne oko sebe, jer veliki broj primedbi koje se nju upućuju opravdane su. Jedna od tih velikih primedbi danas je otpala, ja se nadam da je ona zauvek otpala. Posle ove večeri mi ćemo se vratiti u Skupštinu, u toj Skupštini mi smo naravno opet jedna manjina. Naravno, jedna manjina koja nije uopšte naivna, kao što ste mogli da vidite, jedna manjina koja se ne može umiriti, kao što se ni vi ne možete umiriti. Ukoliko te institucije koje nam u skladu sa Ustavom stoje na raspolaganju, ukoliko one budu preuske, kao što su to bile do 9. marta ili kao što su to bile 9. marta, mi ćemo vam se ponovo obratiti ili vi ćete se obratiti nama i ponovo ćemo se naći na ovom mestu ili na nekom drugom, ali ponovo u ime jedne stvari, istine, objektivnosti i zajedničkog interesa našeg naroda. Živjeli!